Pabone date to on see Lumba wia. No see Lumba ewia. And no chileno. Me say any pa 4. Oh my man. Ah, 1 year ebusuya 4 no. Ah, ebi nso bewu. Ebi dia be hu no no. E wodayem number 1. Eye ebusuya pani. Number 2. Eye papa Shee. Number 3. Eye Roman father. Number 4. I slim Lumba sister no. I see. Because my son die bi. Yeah. Na die me so ye no. Na ya bulumba ma na chi apa. Asamando. Ama ya bulumba ma jonso. Wa jonso nyina kwa ne ho. Mo so won hye date na wie die. Ba say abusu ya pani to park. Ebe tumi aye bibi afa won animanim ya. Wonya na animanim ya be ye 4-5 days. Na public ni hu say eye ne baso 13 fo na say 13 fo no e ma so ebe ye pa na abusu ya pani betie me nso a ka ye no fa nko na sia e ka me no kode ka abusu ya pani share date say ye 13 e ye be ye aye da ka papa Shee etumi ba TV ni radio so ebe kasa esese ke ye chene ton wonu se Lumba ma me chlo wade wonu se wa me wi ase kora ka mfa so wo so Ade. Wa be ye useless. How? Da ya me san so anu a na wo kwa yi no na busuafo ni bi a crash serious accident. Abusia sabre se wo ye obi a wo koda de Lumba ye ni bi dia mgidi se why you confused pa wo hu se wo kono 13th no ana se wo kono March no if you say as it stands now I know e ka say date no still ano eye mienu Abusia penny to park there no eye 13th December and na maami akosia se wa ene papa Shee there no and also eye March 2026 eno and na wo mo tre se o mo de be ye yi ntamaga na fo enhu baby a wo mo e ko na abusia eno entin koda me no we ka say Prophet Kumchacha akonwa TV na busunya wakodi nkomo na waka nsem bebre dia father Lumba ho a wo kyerese sabre baby ada de Lumba eda no se na yesi aboda de Lumba ma na chi apapai na sabe we de mpenifo mo nimu a wagya ne nan no wadwonso de agu ne ho no enya asem ketu akwa na Prophet Kumchacha abobon nkofo makomako enan bi din a wo kyerese dad Lumba be so da ya ka kyere ne se sankrofo no so wo ma hwe no ayie no ankoyie na wo ma anya ye no ma nya so ma na chi basa ne dia ene Roman father di kan abusu apeni to park to so ma me akosi abempoma ka ho na afi papa Shee abusu sankrofo nan Prophet Kumchacha kyerese dad Lumba se wo ba be fa wo mu nyina de wo makwa fei ni su ana wo su no so wo kyerese eno so wo ase a eda wo mde dad Lumba ebetu mpam no ni su na wo su wo ne ni su ade hu no bi ensentreni bi ebesi wo ye na se busuya eye too much gh and no busu lesre say obemia subscribe button so ya kai say the bell no be ka ho say na be na upload ni tumo a wo the first person am say be di ka kama yenko ne yenko tie Kumchacha na ne so ade hunu ya wo de tu dwa e de fa dad Lumba be bia wo ene ne waka e de afa yi na e koso ne basa basa ya esi wo n'echi no For na se yakọ na si a March 14 fo ana eti me de kakra me osofu Kumchacha meka a me meka e de a kire abusuya pani aye to park and say So from Bacho we dey nyabotrema me. Ti bo mo hwe TV no billboard we a show 14th March 2026. Aye Thursday, Friday, ne Saturday 2026 March 12 March 2026 and about 14 March 2026. And other ones so I hold on so now ironically ne woman say ni na the same picture and ni na the same design yeah ni na the same information na was so date no na esesa kakra into date we yen 14th, that is on the 12th, that is Thursday, on the 14th and 15th of March 2026. That is about your fabakonos esasoka ho. Ena the other one also so echere bacho uyi ba uyi na wayi ba kono so amaye. Na ba kono so 13th of December. I mean, what is this? I said to say. Just a confusion na basa. Oh, etino dia meme mumu dia JB no kore. So fu Kumchacha no kore me say e wo so won hye date na wie die. By say abusu ya pani to park. Ebe to me aye bibi afa won animanim ya.
wonya na animanim ya be ye 4-5 days na public ni hu se eye ne ba so 13 fo na se 13 fo no e ma so na emomo no all dey kwa kwose na sia eye match na emoa because say no one way kwa eye no kora obi adwem an se e be ba so e ma so sa busuya pani to park en korofo be ka se e be ba so a eye 13 fo na another badge so ba be ka say 13 for no am so which is what can I say which thank you yeah but me is my opinion like a Moses there be opinion are like noses me that say now what can I say we you good or bro oh they no can say yen koye nim but no kura je bi on hwe say be ye pa me so fu Kumchacha madwenkyele ebe ye pa na abusuya pani betie me nso a ka yie no mfa nko na asia anka bedu wo no na fie nsensem ade abusuya mu nsensem ade ntokwa ne manso no na ka wo sie because eno ye beta esense bi a sa memende ebe na awotwe abusuya ni me nu nyina no ade abusuya no obi akomento na yem so obi akomento na yem na ye kwa ye memende ebe na awotwe a ekoso commotion one of the church dem yes I do abusuya pani side ne de me fe so no an office o ye abusuya pani e no de na abusuya pani power e no de yesa e na ma me se wa ahofe daddy Lumba yele ene ma me ahofe akosuya brempoma me fe se ono so ne side no e ye papa se onso on side no e na ekosa what am I say. But last time, I think, Thursday, Tuesday, one of the funeral committee members, that Lumba cousin. Okay. And I announced say on the 13th of this month, December, I am in that way now. And on I will come as a sports stadium. Not just a busiani not nasi, and on my share dates and the ato honomo. Bibia ni honomo. It's for now, I won't make a bibia entry be. Sebi ono ye busuani aso ka funeral committee ne ho papa Shee a oboni din onye busuani omo pam akasa onye busuani onye member of the funeral committee. So what locus does he have? What boards does he have? Say so gina baby na okokoye billboard kese na ode ka say there be away 14th or 15th of March 2026. Me da say nyame shira pa eno na ye ma me say wa ye daddy Lumba yele ene akoso ya brempoma said that Papa Shee nye busuani dia wa mo dembra public that dia Papa Shee so ye no o ni mo hwe na wo nye ntoma e wo so omra public e make say Papa Shee onye busuani said ye nyina ya ka no e to onye busuani dia ma ye kwen na ye no ye yie ba se Papa Shee no so kire se wo kasa ma sewa no ma me say wa and ya kusu ya brempoma because ankamino me come no kore ka busu ya pani share date say ye 13th and ya be ye that ka Papa Shee etumi ba TV ni radio so e be kasa esese ke ye chene tom yes amra from the esese ke ye chene tom wonu se jabi obi ye program no obi ye na ye na or the poster secretary baby now ko why kora you to me chew to me jelu yeah sure and so obi ye na ye ti say abusuya pani ye na wa she bi at 13th na wa she na say Papa Shee to me ka say emaso a eno emre to me channel but ye ke no ye chere ya dwen etina won say me day one me can say abusuya pani hwe na se 13 for no problem beba na akasa ne ntoto ye beba de a ene ye ka enko na asia eno no osofu Kumchacha eno no eya madwenkyele eya mafutu afutu nso de wo de ma obi a wopa na ofa yeah but there be a Papa Shee ye Bobby ya yesisi okumasi mini di okosisi ye say ye Papa Shee ne kosi yo say ye on the microphone ne kosi yo minim that ka di okosi se board ne kora okumase no that ka mra fa no because the akono jabi
akwaya ade bi a eten ena ani wo ena sabe efele sa da bia lumba ba ko wo da bia koka wonu se lumba ma me chlo wade wonu se wa me wi ase ko aka mfa so wo so ade wa be useless how Ecclesiastes chapter 6 verse 3 wasankafo etrensi enchichemu miensa waso obi be wiase na owo oha na wodi mfie bebre na papa ame ne kra na onipa ni wu ni yensie ni yia na onipa ni wu na jebi yensie ni yie na yanye na yia wase akola ne maame yi na to gotam kura so wonfa so ochen no I see Ecclesiastes 6:3 it's when I 13th day no 13th no nie eno nie ai ena ba ko no ye next year 14th eti the ekosu ni ade wunim say ya maame na naje man kura du Rollins Rollins yele na yie kura yante ye na yie last week me ndaw Rollins na yele na yie kura Ghana fo nyina ante ba Ghana fo ko ye dodo na ye ko ye but dodo se na te ye etrending nipa bebre kura wa won say ajeman kura du Rollins yes ye no because adentia say Friday na court ebuwa Lumba asem no ewo Kumase ena the week ni nyina akoye Lumba o ena be ye bosome mienu miensa da bia ba bia Lumba eti utum say de ekono I just say awomte enya asem keto na ye kan ena we manya daya to aso mienu na ye we ye chile no na nipa 4 na ewuo yes Hey, for Kumchacha. Me na me catch now. A year we ye chile no. Na nipa for no mo ye hwan ne hwan no. Omo free that the Lumba busu. On free abusuanim. Omo free hefa. Abusuanim an on free. On free Lumba abusuam. Na enipa 4. Ena kwara nso da ya me san so anu. Na wo kwa yi no. Na abusuafo ni bi crash serious accident. Yes. A crash serious accident palma. Na dia wore ho aba oyo difo pa yensa na kan bisa se no inu odidi aduane se yese difo na oya na kan me say obi the normal person na me na kan bisa se wanya bisa wienti bisa me kwadakora me ade a me die kodu na me de abompa ya okay na serious accident yesi brutal ana hwe opa abone de teto o sie Lumba wia na o sie Lumba ewia eno akire no me say enipa 4 omo ye man na won ye abusuafo no yes no mo ben Lumba na won ye abusuafo ankasa ebi nso bewu ebi dia behu no no ewo dayem enti abusua no eye na ye na ankasa na se akoye spiritual honhom ne yama bi di akile I see asese abusua na yele wo ho bompaye amen kasa osofu Kumchacha menche no ho mehume wo momoden na sofu bi onje ni bia wo emomoden enko na wo momoden fampa bo nso ni akire o metimi ye ho bibi wo nya ho bibi I see o nya ho bibi dia enko yi ma men kasi lo so asem we say well wonu say me ka asem aso daye bi na daye me so ye no na ya Lumba ma na chi apapai ewo he Asamando eye kuro ana ye wa Asamando court wo ho court ye di Lumba kwa Asamando court ana ya bunama Lumba na chi nyina papai ana nisuo bebre eba ewa Asamando I see na spiritually ni nisuo na eba no atre say o want to do ayi ne ho ne eba yi a da won be yi no nsuo beto ase yi no nisuo no asechere no oh okay ya bunam na chi apapa ne ye de ankof ye de ato ne nsa wow ana wotiem sa wan tutu na chi yi it one di na kodi na Asamando court etimi no ka say Lumba gina Asamando court se si a ankof da no ya buno what's it who masem na kan se aye sunsu mo asem na sofu Kumchacha meka what am I saying what's it sunsu mo asem no
obi bagie de obi nyini Yeah. eti Lumba ne kra ne honhom ani nyeye ne wura ho papa I see. eti eye serious matter de ka no ana wo say in the spiritual no any dia me hu ye no waso obi bia so a waye akwansidie a wasi kwan se one person na yie be koso no ye person kum nya no after yie na chile no obeba be fa nipa fo wako number 1 aya busu pani number 2 aya papa say number 3 aya Roman father me na me kachalo The manager. I see. But any pa 4 Akasa kabafo. number 4 menua ba enye brempoma no ba ko no ka no No kumase na na. I slim Lumba sister no I see. but dia mema hu osunsun no e no so Kumchacha make ma yemfani agorokora yen taking it serious Lumba ne kra hu osun obom odi awura hu o se adana ma yemachi sa na machi aye basasa mo hwe na mo nya machi yie na ba bia me gina no me bre me kra ho mete na ni suo ne ya pona ma na chi nyina papai ama ya Lumba ama dwonso wa dwonso nyina kwa ne ho Da we na be. be maka wo station back. Oh, okay. I see. That a serious partners of Kumchacha make no. I see. Ejabusi ase ne prophet Kumchacha esika ne nsem ewo onua TV ne no e na yakwa kotie abanagana fo se busuafo ne pom ho ani na so wo mu anya eye ne ntem na wo anhwa masomdwe amba de o we kura sua enkom hye ne ni sori hunu no afe no behu na kase no mate na kase nso person mo tibi kan ho de a e de wo mu twentwom na ase ewo eye ne so wo mu person beti bi aka ho so de ne intemptuously wo mo nye ne ntem na fe Ghana fo ehu se eye no yakwa na memne de be ne na wotwe ana se ye twen na yakwa akoye ne wo match ebi kwa e kire se sene papa Shee mo ka na omusa papa Shee no hweda enye stable za se wo the confusion babu so na so se wo hwe se ne ekoso da Lumba yie hu na chi ne se ne ma no se ye basa na de a enka kwan bi so no de ko hwe next year enka mu badwo kakra ama asomdwa ba makoma bi ehuru bi atoyem ne ko ba ne se mprempren ya ye se 13 na be ye yi na access still la no na se pobi hye amafo ho a bo aseton hye da ma papa nti we na adwenkyira Ghana fo e de ama hye se abusua ne fa nkwa adwenkyire mu hye se no e ya de ebetimi abo ana be se won so obeja wo de e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na fofo so enye bi ahwe mi din e de dark gold ye be sen share